je veoma mlad i neiskusan, imao je svega 18-19 godina. Nesumnjivo je bio obrazovaniji od svog oca, ali jednostavno o vladanju je mogao samo od njega da nauči. Pokušao je da vlada apsolutistički, da vlada neograničeno, ali su ga ustavobranitelji u tome sprečili. Posle svega 3 godine vladavine, protiv Mihajla Obrenovića je podignuta takozvana Vučićeva buna, da ne bude zabune. Toma Vučić-Perišić, čovek koji je bio na čelu ustavobraniteljske opozicije i koji je podigao ovu bunu, nema nikakve veze osim istog prezimena sa današnjim našim predsednikom. Nakon ove bune, u kojoj je knez Mihajlo umalo bio zarobljen, Mihajlo je morao da napusti vlast, ne samo da napusti vlast, nego i da napusti Srbiju. Na ovaj način se završila prva vladavina kneza Mihajla Obrenovića i on i otac našli su se praktično u izgnanstvu u Austriji, a ustavobranitelji će za novog vladara proglasiti najstarijeg sina vožda Karađorđa, kneza Aleksandra Karađorđevića. Time će nastupiti jedan novi period u našoj istoriji, koji se naziva periodom vladavine ustavobranitelja, a o kojem ćemo mi pričati na sledećem času, odnosno na sledećem videoklipu. Poštovani srednjaci, hvala vam na pažnji. Sada ćete, dakle, kada odgledate ovaj klip, u sveske prepisati ono što sam zapisao, ono što ćete imati zapisano i šta da vam kažem, čuvajte se, pratite uputstva i da se uskoro vidimo. Hvala vam na pažnji još jednom.